Poštovani gledaoci u emisiji Ovo je Srbija, danas vašoj pažnji između ostalog preporučujem sledeće priče. Novo žarište u Vranju. Gradski krizni štab preporučio online nastavu u školama. Počela provera diploma zaposlenih u gradskoj upravi u Kragujevcu. Dobar potez, možda treba stalno da se radi. Nikad niža cena krompira. Proizvođači traže da im država obezbedi siguran plasman. Članovi košarkaške reprezentacije u kolicima spremni za prvenstvo Evrope u Grčkoj. Košarka za mene sve, od malena sam se bavio time. Zbog nepovoljne epidemijske situacije u Vranju, krizni štab je preporučio da sve srednje i 4 osnovne škole pređu na online nastavu. Škole danas rade uobičajeno, a učenici se smenjuju. Način nastave zavisiće od odluke Ministarstva prosvete. U osnovnim i srednjim školama je više od 100 zaraženih đaka. Samo juče se dečijoj COVID ambulanti javilo 65. Definitivno taj neki spoljašnji uticaj u smislu ono što mi radimo van škole. Mi kao mladi naravno da volimo da se družimo, volimo da izlazimo, teško nam je palo to što ne možemo, ali na primjer proslava rođendana, neka okupljenja kao što su žurke su uglavnom u kućnim varijantama. Naravno, tu retko ko se pridržava mera. Moramo da kažemo da je škola preduzela sve mere, imamo profesore koji se nalaze na ulazu i konstantno paze, motre. Svi profesori aktivno pominju koliko vide nekog da ne nosi masku. Za vreme časova su isto takođe maske obavezne, tako da je što se tiče škole bezbednost maksimalno obezbeđena, imamo dezinfekciona sredstva. Krizni štab konstantno kontroliše situaciju i primjenu preventivnih mera u školama. Nije virus potekao iz škola, odnosno nema masovnog zaražavanja u okviru jednog odeljenja i u jednoj školi. Najveći broj slučajeva je u škole unet sa strane, što znači primetan je porast broja proslava, što rođendanskih žurki, što nekih drugih proslava. U gimnaziji Bora Stanković na nastavi je polovina učenika, ostali je prate online. Pozitivnih na koronavirus je 27 đaka, najviše u završnim razredima, što se dovodi u vezu sa proslavama 18. rođendana. Mi imamo danas trenutno recimo 350 učenika u jednoj grupi. S obzirom da je veći broj učenika u izolaciji i imamo i da kažem povećan broj pozitivnih učenika, tako da još uvek je nastava se odvija, da kažem sa nekom regularnom brojkom, tako da je moguće odvijati nastavu. Ali govorimo za neki naredni period gde bi zaista bilo verovatno otežavajuće s obzirom da se povećava broj po pitanju učenika koji moraju biti u izolaciji i po pitanju učenika koji su pozitivni. I u ostalim školama u gradu se povećava broj obolelih i učenika u izolaciji, pa su pojedina odeljenja prešla na online nastavu. Kako će se dalje odvijati zavisi od odluke Ministarstva prosvete. Imunizacija je nastavljena i u Sjenici, opštini koja je prošlog leta bila jedno od 3 najveća žarišta korone u Srbiji. O interesovanju građana i poštovanju epidemijskih mera u priči Lidije Destanović. U Sjenici je do sada više od 800 osoba primilo vakcinu protiv COVID-19. Od 220 medicinara vakcinisalo se tek 80, jer veliki broj nakon prelažene korone veruje da ima antitela. Juče je počela i revakcinacija stanovništva. Super organizovano, fantastično, bez čekanja. Danas sam primio drugu dozu kineske vakcine i veoma se dobro osjećam. Prvog dana revakcinacije drugu dozu vakcine primile su 34 osobe. Za sad sve ide u redu, nemamo neke zabeležene neželjene efekte. Nedavno su od Ministarstva zdravlja dobili novo 5. sanitetsko vozilo, tako da uz postojeći i donacije dijaspore ukupno raspolažu sa 15. 101 zaseok sa pripadajućim selima i mesnim zajednicama. Uzimajući u obzir da je Sjenica jedna od najvećih opština u Srbiji, 1092 kvadratna kilometra. Imamo friždere koji su mobilni, znači idemo na kućne adrese i vakcinišemo stanovništvo. Apele lekara koji su prinuđeni da u COVID ambulantama provedu u skafanderima više časova, građani ne shvataju ozbiljno. Na planinama su velika okupljanja, veliki su ski centri prepuni, kafići, restorani su nam prepuni, niko ne nosi masku. Uprkos opasnosti da Sjenica ponovo postane žarište korone, mnogi građani još uvek se ne odlučuju za vakcinaciju. Pa sad za sad ne.
Da vidimo kako će se pokazati ove vakcine. Mali broj ovde kod nas se vakciniše, ne znam. Da podsjetimo, u epidemiji korone tokom juna i jula meseca prošle godine svaki 10. građanin bio je zaražen. Građani koji su vakcinisani pre 3 nedelje od danas dobijaju i drugu dozu kineske vakcine. U Pirotskom okrugu je dobar odziv. Već je vakcinisano više od 7.000 građana koji su birali između Pfizerove, ruske i kineske, koje i najviše ima. Slična situacija je i u Požarevcu. U prostorijama gradskog bazena medicinski timovi, njih 9, vakcinišu Piroćance drugom dozom kineske vakcine. Čekam za revakcinu. Druga doza? Da, druga doza. Nikakvih komplikacija, dobro je. Niti temperatura, ni mučnina, ni ništa. Nemam alergije na ništa, ni ja, ni žena. U Pirotskom domu zdravlja kažu da iako je udarni dan, nema zastoja. Prepodne se daje druga doza, a popodne građani primaju prvu dozu kineske vakcine. Zbog toga je u pripremi još jedan vakcinalni punkt u tehničkoj školi. Već danas se radi u tom tehničkom smislu na sređivanju ovog punkta kako bismo odvojili u potpunosti i fizički mesto gde će se davati prva doza vakcina od mesta gde će se davati druga doza. I u Požarevcu vakcinacija protiče bez problema i nema dužih zadržavanja na punktovima. Osjećamo se sad bezbedno. Eto, to je to, da se zaštitimo svi. Što se tiče same vakcine, ja se dobro osjećam, imam poverenje u naše organe koji su dali dozvolu za upotrebu vakcine. Prvu dozu kineske vakcine do sada je primilo preko 6.000 Požarevljana, a očekuje se da njih 600 primi i drugu dozu. Videli ste i sami da je zainteresovanost velika bila i za vakcinaciju, tako je i za revakcinaciju, dakle dolaze prema planu onako kako je propisano. Nadležni najavljuju da će se vakcinacija u kontinuitetu nastaviti i u dane vikenda i praznika, zbog davanja druge doze koja je unapred definisana datumima. Izraelski ambasador u našoj zemlji Jahjel Vilan i vršilac dužnosti direktora kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić potpisali su ugovor o donaciji respiratora klinici za kardiohirurgiju. Izrael, iako je lider u svetu po broju vakcinisanih građana, kako je rekao ambasador Vilan, tek danas popušta epidemijske mere. Prilikom posete ambasadora Nišu i klinici za kardiohirurgiju najavljeno je osnivanje društva Srpsko-izraelskog prijateljstva i saradnja između zdravstvenih ustanova. Želimo da krenemo u saradnju sa jako razvijenim zdravstvenim sistemom, što se već vidi koji država Izrael ima, možda jedan od najrazvijenijih na svetu. I jedna od naših inicijativa će biti da krenemo u proces pobratimljenja kliničkog centra Niš sa jednom od najvećih bolnica u Izraelu. Podsjećamo, u Srbiji je prema zvaničnim podacima u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 15 osoba. Od 12.547 testiranih osoba, 2.000 je pozitivno. Na respiratoru je 141 pacijent. Evo i ostalih priča naših dopisnika. Gradska uprava Kragujevca poslala je Ministarstvu prosvete na proveru diplome svih zaposlenih. Cilj je da se utvrdi verodostojnost diploma, stručnost i kompetencije zaposlenih koji su u službi građana. Nema zaštićenih, kažu u gradskoj upravi. Na proveri su sve diplome od pomoćnih radnika do funkcionera. I to ne bez razloga. Postoji sumnja da su neke možda stečene na nezakonit način, kupljene ili falsifikovane. Postoje informacije kako od strane zaposlenih, tako i od građana Kragujevca i hteli smo da stavimo tačku na tu priču. Neće proces biti završen samim tim, već u narednom periodu svako pre zasnivanja radnog odnosa ili postavljanja funkcionera na funkciju, u obavezi su zaposleni koji se bave tim poslima da izvrše proveru diploma. Na proveru verodostojnosti resorno ministarstvu poslato je oko 600 diploma sa podacima o stručnoj spremi i obrazovnoj ustanovi u kojoj je stečena. Ko sedi u zgradi grada treba da znaju i građani koji ih plaćaju. Mislim da je to sasvim u redu i da je to trebalo ranije. Ako dođe do toga da nekome diploma nije važeća, to je strašno, to je poražavajuće za nas kao društvo. To je, mislim, dobar potez. Možda treba stalno da se radi, valjda. To je odluka gradonačelnika, članovi gradskog veća su ga podržali u tome, a posebno u kontekstu postojeće reorganizacije koja je u toku i u tom smislu smo smatrali opravdanim i potrebnim da se izvrši provera kompetencija svih zaposlenih.
A koliko je kragujevačka administracija kompetentna i da li su pravi ljudi na pravom mestu, znaće se posle provera u Ministarstvu prosvete. Stop lažnim diplomama, kažu u gradskoj upravi, znači će i otkaz za sve one za koje se utvrdi da su ih nelegalno stekli ili u neakreditovanim obrazovnim ustanovama. Kuća u centru Bujanovca počela je da se urušava. U toj kući niko ne žive već godinama, više je vlasnika koji ne žive u Bujanovcu. Građevinska inspekcija je predložila rušenje objekta jer ugrožava bezbednost građana. U centru Bujanovca preko puta zgrade opštine je dvospratna kuća koja je ostala bez bočnog zida. Okružuje komšijske kuće i pizzerija koja je par metara udaljena od urušenog dela kuće. I juče je isto pao deo jedan i će se ruši. Ako pada kiša, ovo će sve da se sruši sigurno. Građevinska inspekcija je ogradila trako mesto gde se nalazi oštećena kuća. Dalje urušavanje ugrožava prolaznike. Nije baš dobra situacija. Evo vidite i sami, plašim se da prođem detetom s te strane da se ne ruši. Znači, pitanje je trenutak kad će to da se desi. Bujanovčani kažu da je kuća stara više od 100 godina. Bila je nekad reprezentativna. 4 je vlasnika, ali niko ne živi tu. Dođu, obilaze, sede za vreme letnjih odmora, budu po 10-15 dana, budu tu, sad desilo se tako, zubu vremena, kiše. Kako su nam rekli u građevinskoj inspekciji, više puta su donosili rešenje o sanaciji objekta, ali vlasnici nisu reagovali. Poslednje rešenje doneto je o zabrani korišćenja objekta i preporučeno rušenje. Predmet je građevinska inspekcija predala Odeljenju za urbanizam. Troškove rušenja kuće platit će vlasnici. Početkom oktobra uništen je most u Roćevićima kod Kraljeva. Od tada automobilom do 40 domaćinstava meštani mogu samo zaobilaznim makadamskim putem koji je u lošem stanju. Od lokalne samouprave očekuju pomoć. Most u Roćevićima, uprkos zabrani prelaska vozilima težim od 5 tona, oštetio je kamion natovaren trupcima. U održavanje decenijama nije ulagano, a konstrukcija mosta dugo je trpela zbog nemarnosti pojedinaca koji zarađuju od seče šume. Zbog toga je makadamski put koji je vodio do prodavnice i ambulante sada slepa ulica. A jesenas ga je lokalna samouprava sredila. Idemo mnogo dalje kružnim putevima koji su dalje nekoliko kilometara. Ovdje nam je najbliži ovaj put do centra sela. Onima koji rade u gradu zaobilazni put do posla duži je 10 kilometara. I udaljenost nije jedini problem. Razbijen je put jednostavno i s kolima i sa svačim. Loš je put, totalno. Problem u ime komšija već 4 meseca pokušava da reši 91-godišnji Vlastimir Voštinić. Obraćao se lokalnoj samoupravi i vojsci, a stigao je i do ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Dobio sam odgovor da je poslala nalog, dopis gradonačelniku da je dužan da preduzme sve mere šta može da uradi i da nju obavesti i građane da obavesti preko mesne zajednice šta je urađeno, šta nije urađeno. Još nisu sagrađeni svi mostovi stradali u junskim poplavama 2019. Odgovaraju u lokalnoj samoupravi, a oni su prioritet. Ipak kažu da to meštani ne moraju da čekaju ako su spremni da učestvuju u sanaciji mosta od 10 metara. Sa nekim skicama da mi damo beton i armaturu, a da oni urade šalovanje i sve što treba po nekim našim instrukcijama kako to treba da se uradi. Taj most ima 1-2 polja i nije baš naivan za neku takvu rekonstrukciju, da kažemo, za te neke manje zahvate, ali spremni smo da vidimo šta možemo tu da uradimo. Od 15 mostova u Kraljevu, na čiju su se obnovu posle poplava 2019. obavezali Putevi Srbije. Za sada su urađena samo 2. U emisiji Ovo je Srbija, između ostalog, preporučujem i ove priče. Nikad niža cena krompira. Proizvođači traže da im država obezbedi siguran plasman. Članovi košarkaške reprezentacije u kolicima spremni za prvenstvo Evrope u Grčkoj. Košarka je za mene sve. Od malena sam se bavio time. Zbog niske cene i teškog plasmana, proizvođačima krompira, čuvenog po kvalitetu u Moravičkom okrugu, velike količine prošlogodišnjeg roda još su u skladištima. Kilogram jestivog krompira, kažu, kao nikada ranije po otkupnoj ceni je od 8 do 10 dinara.
Mnogi dugogodišnji proizvođači ne pamte tako dobru godinu kao 2020. kada je prinos na poljima pod krompirom bio iznad proseka. Velike količine još uvek nemaju kupca, a dodatni problem je i što je iz upotrebe izbačeno sredstvo protiv klijanja krtola. Proizvođači su usled nešto primitivnijih skladišta, magacina, raznih podruma gdje su navikli godinama da čuvaju krompir, sada u malo većem problemu jer su bukvalno zbog klijanja samog krompira prinuđeni da isti isturaju na tržištu po jako niskim cenama. Mi smo neko rešenje u tome našli u upotrebi malo savremenijih hladnjača gdje su kontrolisani sami uslovi temperature. Pored hladnjača, proizvođači kažu važan je i sortiment krompira koji duže može da miruje. Sve investicije dodatno poskupljuju proizvodnju, ali da bi zadovoljili potrebe probirljivog tržišta, upustili su se u posao dorade krompira. Morali smo da kupimo savremeniju opremu sa kojima će biti lakše i raditi. Morali smo da kupimo pakericu sa kojom peremo krompir, kalibrator sa kojim kalibriramo i na kraju je pakerica sa kojom pakujemo razna pakovanja, raznih veličina, zavisi i potrebe kupaca. Tako ovi pranjanci sedmično mogu da dorade i do 75 tona krompira. Ipak, mnogi proizvođači nemaju te mogućnosti i ne mogu da stignu do trgovinskih lanaca. Zato im je potrebna pomoć države. Pre svega, sprečavanje uvoza po dampiškim cenama, to nikako ne sme da se dešava. To smo odavno tražili i nema izgovora da ne može. Može i po međunarodnom pravu i po našem pravu i po obavezi države da štiti svoje proizvođače, to moramo da uradimo. Sada se krompir otkupljuje za oko 10 dinara po kilogramu. Većoj ceni i sigurnom plasmanu tvrde doprinela bi unapred ugovorena proizvodnja i udruživanje proizvođača krompira, kao i zajednički plasman robe i izvoz na strano tržište. Lim je kod Prijepolja dostigao visinu tek nekoliko centimetara ispod vanredne odbrane od poplava. Izlio se u livade i njive u delovima naselja Zalug i Ivanje, koji se nalaze u nivou reke i često su poplavljene kada nivo reke poraste. Za sada nema ugroženih objekata, a nivo Lima povećava se 1 centimetar po satu. Vodostaj je porastao posle kiše koja je prethodnih dana padala u Crnoj Gori, odakle je sa deponija na obalama reka do Prijepolja donela i deo smeća. Akcijom komunalnih preduzeća iz Blaca i vodovoda iz Kruševca očišćeno je nekoliko divljih deponija sa desne obale reke Blatašnice, koja se uliva u Ćelijsko jezero. Sa ove akumulacije pijaćom vodom snabdeva se oko 120.000 stanovnika. Da se ne bi ponovila ova slika koju možemo vidjeti posle svake veće kiše na Ćelijskom jezeru, potpisan je sporazum između grada Kruševca i opština Blace i Brus sa namerom da se očisti sav komunalni otpad na obalama Blatašnice i Rasine. Nama je to život, mi volimo da živimo u čistoj i zdravoj sredini. To je s jedne strane i s druge strane znamo da Kruševac i preko 100.000 ljudi pije vodu s ovog jezera i nama je u interesu da sve to bude čisto i uredno. Prvog dana akcije očišćeno je nekoliko tona komunalnog otpada sa desne obale reke Blatašnice u Jankovoj klisuri. Ekologija je nešto što zaista je važna svakom građaninu opštine Blaca, a i susjednih opština. Mi se trudimo kao javno komunalno preduzeće da uredimo sve divlje deponije. Ovo su akcije koje su neophodne i prosto apelujem i na naše građanstvo da pomognu u čišćenju reka, u čišćenju divljih deponija, jer je to obaveza naša za naše potomstvo. Radnici Kruševačkog vodovoda podigli su barijeru na najužem delu jezera kako bi se vodozahvat zaštitio od komunalnog otpada. Reka Blatašnica je jedna od dveju glavnih pritoka našeg jezera i nju smo prepoznali kao najvećeg zagađivača jezera. U planu su i izgradnje fabrike za otpadne vode, za prečišćavanje otpadnih voda koje bi štitile jezero Ćelije. Jedna bi bila baš na Blatašnici, jedna na reci Rasini. Tako da bi na taj način mi rešili ovako one ključne ekološke probleme koje imamo u našem gradu. Sve dežurne službe na jezeru su u pripravnosti jer su najavljene vremenske nepogode koje mogu dovesti do porasta vodostaja Blatašnice i Rasine. Nedavno je opština Prijepolje uvela vanrednu situaciju, ali ne zbog elementarnih nepogoda ili pandemije,
već zbog opasnosti od pasa lutalica. Treća takva vanredna situacija u poslednjih godinu dana trajala je samo jedan dan. Dovoljno da ukaže na veličinu problema s kojim je opština suočena više od decenije. Za samo nekoliko sati trajanja vanredne situacije sa Prijepoljskih ulica uklonjeno je 17, a u dan ranije organizovanoj akciji ljubitelja životinja 14 pasa lutalica, ali je problem i dalje tu. Nešto su pohvatali i, ne znam, negde su otjerali, ali ih ima još uvek najviše u prigradskim naseljima. Bar ja znam 3 slučaje koji su napadnuta deca od psi lutalica i pratije se, jer stvarno ne smije, pogotovo u školu i oko škola ima. To je čopo. Srame. Ja ne smijem noći da izaći. Ima da saglasni sa činjenicom da problem postoji i iz Organizacije za zaštitu životinja negoduju zbog načina rešavanja problema pasa lutalica. Ono što je problem jeste da su to psi koji su očito bili nečiji. Odakle psi? Nisu psi krivi. Za sve ovo što se dešava krivi su ljudi i nesavesni vlasnici pasa. Rešenje jedno postoji, znači da se vakcinišu psi, svaki vlasnik da dobije karton za psa svoga. Sljedeće godine, ako ga ne bude tu, kad bude sljedeća vakcinacija, onda podnijeti protiv vlasnika prijavu. Sa 25 ujeda za mesec dana i 80 miliona dinara isplaćene odštete u prošloj godini za lokalnu samoupravu, ovo je bilo jedino rešenje. U jednom danu su povređena 3 čovjeka, bilo je čak i oborenih i krvavih i smatrali smo da zbog građana moramo nešto hitno da preduzmemo. Radimo na tome da psi budu uklonjeni na human način, da firme koje angažujemo imaju sve potrebne dokumente i da to bude u skladu sa zakonom. Uz podršku, sugestije i pomoć predstavnika nevladinih organizacija u lokalnoj samoupravi će, nadaju se na dobrobit čoveka i životinja, rešiti višegodišnji problem pasa lutalica. U Vršcu je u poslednje 4 godine procvetao biznis iznajmljivanje stanova na dan. Zbog većeg broja turista sve više Vrščana se odlučuje da na ovaj način obezbedi dodatni prihod. Nataša Vukadinović iznajmljivanjem stana na dan počela je da se bavi 2019. na nagovor supruga. Danas od ovog biznisa obezbeđuje solidan dodatni prihod porodici. Moram priznati da sam ja bila poprilično skeptična. Ko će doći u Vršac, ko će uopšte dolaziti kod nas. Vršac je mali grad. Ispostavilo se da dosta ljudi dolazi u Vršac. Imamo dosta turista, planinari dolaze. Pre epidemije su nam dolazili stranci više. Bili su u tranzitu, ne znam, Ukrajinci, Rusi, Poljaci, Česi. A sad kako je ova situacija, više imamo naši gosti koji su krenuli da putuju po Srbiji i dolaze na 5 dana, na vikend, produženi vikend. Iskustva su dobra, a zarada solidna, pa je u gradu sve više onih koji višak prostora koriste za iznajmljivanje na dan. Ovaj biznis u Vršcu počeo je da se razvija pre 5 godina i dok su se ranije postojeći kapaciteti preuređivali za iznajmljivanje, sada se grade i opremaju namenski za ovaj posao. Ono što je interesantno da bez obzira na ovu epidemiološku situaciju, zainteresovanih za kategorizaciju je bilo tokom korone. Znači imali smo prosto posete do 3-4 ljudi koji su se mesečno javili kako bi im dali neke instrukcije za kategorizaciju, a isto tako po 1 do 2, ali da kažem u proseku 2 ljudi koji smo izvršili kategorizaciju u toku meseca. Broj onih koji su ovim poslom počeli da se bave u 2020. veći je za 6% u odnosu na 2019. i 2018. uprkos epidemiji i činjenici da je sektor turizma najviše trpeo. Gostiju je bilo manje tokom pandemije, ali ih je bilo, pa su i tokom prethodnih meseci Vrščani u ovom biznisu ostvarivali zaradu. U Jagodini se ubrzano završava izgradnja novog vrtića gde će na više od 1000 kvadrata moći da boravi 120 mališana u potpuno prilagođenom objektu za sve vrste aktivnosti. Izgradnjom novog objekta rasteretit će se grupe u 7 objekata za smeštaj dece. Vrtić Pivara u Jagodini najstariji je objekat predškolske ustanove Pionir. Nekada deo kompleksa Jagodinske pivare, zgrada je prilagođena sredinom 60. godina prošlog veka za smeštaj dece. Najveća prostorija koristi se trenutno kao trpezarija, ali po potrebi i kao prostor za predstave ili fizičke aktivnosti tokom zime. Stara gradnja ima i prednosti. Objekat je sa debelim zidovima, topao i ušuškan. Ovde se u ovom vrtiću osjećamo svi, ne samo zaposleni, nego i deca, kao jedna velika porodica. Zaista, mislim,
jeste najstariji vrtić, ali smo mi toliko kompaktni i jednostavno smo upućeni jedni na druge, baš kao kod kuće. Izgradnja novog objekta u dvorištu vrtića Pivara je pri kraju, a radovi nisu prekidani ni tokom pandemije i vanrednog stanja. Na više od 1000 kvadrata korisne površine, deca i zaposleni imaće sve ono što podrazumeva kvalitetan rad, od jaslenih do predškolskih grupa. Mi smo prošle godine, septembra meseca, ušli u nove osnove programa koje samim tim i zahtevaju malo nešto drugačiji nameštaj, drugačiji interijer i eksterijer vrtića, tako da smo se držali tog pravilnika i sva oprema, sredstva i sve što bude u ovom objektu biće prilagođeno deci i po tim najnovim standardima. Šta će sve biti ovdje u ovom objektu? Pored 6 grupa, odnosno u sklopu 6 grupa svih uzrasta, imaćemo i grupu za decu sa smetnjama u razvoju sa posebnom podrškom, gde će biti smeštena i senzorna soba. Novi vrtić biće potpuno opremljen za boravak mališana i imaće sve neophodne sadržaje, uključujući i salu za fizičke aktivnosti. Investicija je vredna 60 miliona dinara. 70% finansira grad Jagodina, a 30% država. Ovih dana je iz štampe izašla knjiga Od ponora do Himalaja Živorada Brankovića iz Zaječara. Autor govori o tome kako je uspeo da pobedi opaku bolest i kako je posle nekoliko godina upornog rada i treninga uspeo da se popne na Himalaje. Od ponora do Himalaja nije obična knjiga u kojoj autor piše o svom životu ili delu života. To je intimna ispovest čoveka koji je uspeo da pobedi malignitet na debelom crevu nakon gotovo 3 godine borbe. Kao rezultat svega, Žika Branković je odlučio da napiše jedno veliko pismo nepoznatom prijatelju. Ja sam hteo, kažem, to pismo da uputim nepoznatim ljudima, da i oni iznađu snagu i mogućnost da se bore za život, da se ne predaju i da pobede opaku bolest. Posle svega sledio je oporavak, dug i mukotrpan. Međutim, malo po malo počeo je da osvaja planinske vrhove po Srbiji i Balkanu. Na red je došla i Evropa, a kao kruna cele priče Mont Everest. Imao sam mogućnost, imao sam neke sponzore, dobio sam pomoć i ja sam otišao na Himalaje. I slikao sam se ispod Mont Everesta. I mislim da je to jedno divno zadovoljstvo, a u stvari poruka je da se sve može kad se hoće. I tu se priča ne završava. Žika donosi još jednu važnu odluku. I znajući koje je to muka, prvo kad je čovjek bolestan, šta sve porodica trpi, a onda još ako je dete u pitanju. I onda sam odlučio da sav prihod od ove knjige uputim društvu Nurdor za poboljšanje uslova za lečenje dece na području Srbije. Ova knjiga, kako stoji u recenziji, ostavlja nas zadivljenim pred sposobnošću čoveka da pronađe snagu u sebi, pobedi sebe i nedaće sveta oko sebe i da stupi ne samo na najviše planine na svetu, nego i na vrh sopstvenog bića, uspravan i ponosan. U Banatskom Karlovcu košarkaška reprezentacija Srbije u kolicima odigrala je kontrolnu utakmicu pred turnir nacija i evropsko prvenstvo B divizije u Grčkoj. Odazvali su se svi naši najbolji igrači koji nastupaju u domaćim klubovima. Naše najbolje košarkaše u kolicima u Banatskom Karlovcu dočekao je debitant u reprezentaciji Aleksandar Todorović, koji redovno trenira u rodnom Alibunaru, ali često na treninge putuje i u Beograd. Pa treniramo 6 puta nedeljno i košarka za mene sve. Od malena sam se bavio time, mislim, u mom kraju, u opštini, tako da skoro sam počeo profesionalno koliko toko da se bavim i eto. Napokon smo napravili dobru priču sa reprezentacijom, zahvaljujući selektoru Banjcu koji je nas pojedince iz svih klubova koji smo, da tako kažem, nosioci igre u našim klubovima podredio kolektivu gdje smo stvarno funkcionisali kao jedan. Naša reprezentacija 2019. godine izborila je plasman u B diviziju i na taj način se plasirala na evropsko prvenstvo koje bi trebalo da se održi ovog leta u Atini. Zaista mislim da je pravo vreme da se na njih obrati pažnja. Ne samo zbog činjenice da su oni
sa svim poteškoćama koje su imali u životu našli način da se s tim bore i da budu uzor mnogima, nego zbog proste činjenice što je reprezentacija Srbije donela jedinu medalju 2019. godine u kolektivnim sportovima u košarci od svih selekcija. Košarkaši u kolicima imaju svoju prvu ligu Srbije od 5 klubova, a uskoro će se organizovati za njih i takmičenje u basketu 3x3. U opštini Alibunar su spremni da im i dalje pružaju sve što treba za trening i takmičenje. Školska sala tačnije napravljena je da imamo prelaznu rampu, da imamo put gde zaista i ljudi sa posebnim potrebama mogu da uđu u halu, kao što ste mogli da vidite i sami, zaista su ušli bez problema i koliko ja vidim i po njima, oni se zaista ovde izuzetno lepo i prijatno osjećaju. Drago nam je što možemo da u ovoj dvorani predstavimo ovaj jedinstveni sport i da ovim ljudima omogućimo da imaju što bolje uslove, da se prvenstveno bave sportom i da svoje neke veštine pokažu. Ovi košarkaši su najbolji dokaz da nikada ne treba odustajati od sporta, jer su njih 6 uspjeli da pronađu inostrane angažmane i sad igraju u najboljim evropskim ligama. Stigao je hladan vazduh do Srbije. Koliko dugo će se zadržati zimske temperature, reći će nam Biljana Vraneš. Stigao je taj veoma hladan vazduh iz Srednje Evrope i spustio temperaturu u Srbiji na 0. U danu pred nama, još u jutarnjim satima na istoku, biće slabih snežnih padavina. Tamo se tada očekuje umeren i jak severozapadni vetar. U ostalim predelima pretežno oblačno, suvo i veoma hladno. Jutarnja temperatura biće od -9 do -5 stepeni, najviša dnevna od -3 do +2. Temperatura iznad 0 prognozirana je samo za Timočku krajinu. I za vikend meteorolozi najavljuju minus. U jutarnjim satima od -12 do -8 stepeni, u najtoplijem delu dana takođe ispod 0. Nešto toplije sredinom naredne sedmice, ali i dalje pravo zimsko vreme u našoj zemlji. Iz turističkog centra Brzeće do vrha Kopaonika od sutra će se gondolom stizati za 15 minuta. U susret Sretenju, kada ski centar Kopaonik redovno obara rekorde posećenosti, proveravali smo imali već sada gužvi. Magla i olujni vetar koji su za samo par minuta promenili idiličnu zimsku sliku, pravim zaljubljenicima u planinu nisu pokvarili utisak. Verujte, uživam i u prirodi, i u deci, i u unuku, i mislim fantastično, i u snegu. Kada se zbog jakog vetra deo skijališta zatvori, nastaju redovi. Rukavice, zaštitne maske ili marame, propisano rastojanje, pravila su za sve skijaše i bordere, kojih je na stazama u proseku 7000 dnevno. Super je, lepo je, prelepo. Ne smeta ni gužva? Ne, svi se pridržavamo mera, nosimo maske i tako. Gužve su, brineli vas to zbog epidemije? Pa malo, ali što ćemo, došli smo tu, riskiramo. Brinete li se zbog gužvi? Ne, što se tiče epidemije ne. Brine me 94.000. Koliko je to? Za 14 dana. Uoči Sretenja, već ovog vikenda, očekuje se dolazak oko 10.000 skijaša, a rastu posete, veruju, doprineće i gondola od Brzeća do vrha planine, koja sa radom počinje sutra. Gondola je dužine 3600 metara sa 2 međustanice. Polazi iz starom trasom koja je bila Bela reka 1 i 2. Polazi iz Brzeća, dolazi na čvorište Malog Karamana i 2 međustanice gde postoji varijanta da skijaši mogu da izađu. Ima kapacitet 1200 skijaša na sat. Uz važeće ski karte, vožnja gondolom će biti besplatna, a za panoramsko razgledanje karte će koštati od 600 dinara za decu, 800 za penzionere, do 1000 dinara za odrasle. Snežnim kadrovima završavamo emisiju Ovo je Srbija danas. Gledajte nas i sutra nešto posle 15 časova. Hvala na pažnji i doviđenja. Thank you.